manje angazi wena cha nasi lesitimela lesibengifuna sisilungise ngizokwazi ukuthi ngibe nesitimela sami nami siqala sesikhiphe nje wonke lamarasti lawo bese siye yabona i-code nje lonke lele ngizokwazi manje ngibe nesitimela nje balongela Mphathi hlala udabeni ndoda ufunani ngibhizi la ngikutshela ngathi ngizoba busy ufunani uyazi sekwenzeke inkinga la mphathi inkinga yani ndoda uhlala udabeni ngibhizi lana futhi ngizoba busy inkinga yani ke futhi leyo inkinga yani ndoda uyasikhumbula lesiguli sakakhuzwayo besinama-ulcer lesibe ngisihlenza isiguli sakakhuzwayo lapha ukhuzwayo oh ngiyasikhumbula lesibusana ukusihlinza manje ngisho nje ukuhlinza leyo lomjito lona bothi uphethwe yi-ulcer loyo yini kwenze njani mphathi sekuduka isibindi lapha awukazi usibone lesibindi kwenze njani bengihlinza lapha ukhuzwayo isiguli lesi esifike kuthanga kwenze njani ufile ndoda ungangifaka indaba ezibindi isiguli ngiyasikhumbula isiguli kodwa indaba yebindi ndoda senze njani kwenze njani ngesibindi ndoda isiguli ngiyasikhumbula indaba zebindi ungangifaka indaba zebindi engingazazi mina ungibonile ukuthi mina ngivuke ngadla amasi ungangifaka indaba zebindi engingazazi mina hawu isona isiguli ngiyamkhumbula ukhuzwayo lo ufike ekuthanga ngiyamkhumbula lo usanda kumhlinza ngiyamkhumbula kodwa isibindi ndoda awubuze umcini ndoda angazi ndoda bengimhlinza lapha ngathatha isibindi engasibeka eceleni sekuduka isibindi lapha awuzange usibone isibindi hayi ndoda ngibonanga isibindi kanti wena bumhlinzelani wena ukhuzwayo bumhlinzelani kanti wena yini ubehlushwe yini bumhlinzelani ukhuzwayo bengimhlinza nje ngoba phela ubenama-ulcer nakho ke hayi endoda anibhekeni kahle leso isibindi seleyo ndoda leyo mina ngazani nasibindi mina anibhekeni kahle leso sibindi leso ndoda hawu kanti kumele phephe nini lo muntu loyo njengoba isibindi sekuduka isibindi manje hayi nani mfethu niyahlupha nani inkabi zami niyahlupha buzomcela lapho nontombela ndoda bhekani isibindi lapho mfethu nibone nenza kanjani ndoda kodwa mina ngilana la station lestimela sakhe sekumele ngibuyisele manje lo muntu kumele aphaphame manje isikhathi sakhe sesishayile isibindi sidukile ngazi ngizothikinika manje akekho umuntu okwambona mhlambe ebhizi kwi-microwave hayi angazi ndoda mina ungangifaka endabeni zekhathi ezishayile nekhathi zebindi ndoda uboye ngivuke ngadla amase futhi angikho nalapho nje mina ngila e-station la ngitshele khona ngathi ngithenge isitimela ngifuna ukuzozivusa lezi ngithe ngifuna ukuhamba ngaso emsebenzini nje mangilokhu ngitravela kanje indaba ze-microwave ndoda eyangazi mina indaba ze-microwave angazi ngivuke ngadla amase wadinga i-microwave wobuza lezo nsizwa ezilapho ndoda mina angazani nabe ndoda angazani nama-microwave ngicela ungiyeke mfowethu ngicela ungangifaki leyo nto leyo ungangifaki le nto leyo nje yibindi mina angihlangani nje nendaba yibindi mina akekho okwambona elantshini mhlawumbe ngizama ukufonela abasebebuye elantshini angisazi endoda ngicela uyekele ukunginyanyisa-ke nami ngicela uyekele ukunginyanyisa ukungixina ngemibuzo eminingi angibonanga muntu kuma-microwave abantu abayelantshini angikho lapho mina ngila estation ngizolungisa isitimela ngicela ungixina ngemibuzo angingeni endabeni zebindi mina hawu wena ungahlinza umuntu bese uthathe ibindi ubeke careless kanje uyabazi amajida lawa ukuthi amajida lawa ahle noma yini mhlambe khona sesidlile abantu babelantshini kuphi mina ngila estation manje ngizolungisa isitimela sami bese ngisithengile hawu ngena endabeni zebindi mina zokhuzwayo angazani namuntu obesemalantshini angikho nje lapha angazi lutho ungangifaki futhi yekela ungibuza imibuzo angazani nabindi angazani ma-microwave angazani bantu abasemalantshini mina angazani nasibindi angivuli bantu mina hawu wena wavula abantu lahle ibindi zabe kade uzofonela thina la ngibhizi mina la ndoda angisazi mphathi kodwa nokhuzwayo awazi usuke bengayingane enyangeni hayi hayi angazi ndoda manje uzowenza kanjani indaba kakhuzwayo nobokhuzwayo nabo kungathemba wena ukhuzwayo naye hayi ngeke mina ngivule uwe hayi noma bathi ngiphethwe yini futhi ngizovula uwe noma kuthiwa sengiyafaka ayikhohlwa mfana ngamane ngifa hawu
Hawu, manje ngizoyenza kanjani ndoda? Ngayo yonke lento uzoyenza kanjani? Nokhuzwayo awazi usuke bengayingane enyangeni. Hayi. Mana ke mphathi. Asikho isibindi onaso lapha efrijini mhlambe. Noma kade uthi mhlambe uzosidla ntambama. Sase sengisebenzisa sona. Hayi nami bengibona ingcono inyanga ngaza kuwe. Hayi mfana wena udlala ngabantu wena yabona. Bengimhlinza nje ngoba phela abavula labo abavala baqhubeka baphila babedlala ngempilo zabo. Mina ngeke ngidlale ngempilo yami nje ngizovula wena. Hayi ngamane ngiyenyangeni makuhleleka inyanga mfana hayi kusho ukuthi sengingafa ke ngoba hayi ngeke mina ngithi ngizodola kuwe. Hayi ngeke mfowethu hayi ngiyayivala ifoni mina mfowethu ngibhizi la mfowethu ngizolungisa istimela athi ngitshelile mfowethu izindaba zokhuza ungangifaki futhi bengingekho and futhi ngivuke ngadla amasi ngiyakutshela manje ungasangifunile ngibuze imibuzo eminingi. Akekho okwambolela elantshini mhlawumbe ngizama ukubonela abasebebuyela manje labo bebelantshini ontombela nozwana wobuza bona ontombela nozwana kodwa mina hayi angazi mina indaba zeyibindi hayi mfowethu ungangifaki. Mana ke mphathi asikho isibindi onaso lapha efrijini mhlambe noma kade uthi mhlambe uzosidla ntambama sase sengisebenzisa sona. Noma ke mfana ugejile inkabi yami ugejile inkabi isibindi anginaso mfana isibindi ibe nginaso le sengisidle phambi kwayizolo isibindi yiso benginaso futhi naso bese inkukhu ngizidlile futhi naso qhawe anginaso ke mfana bengisinzozidla ntambama hayi qhawe hayi phiphisa mfowethu hayi anginaso mfowethu wobuzo ontombela nozwana hayi mina isibindi mfana bengizosidla lutho wena phuthuma lezo nsizwa lezo zingakadli ikhaftini yobuza ukuthi akekho ophekele isibindi lesiya uzokwazi ukuthi usihleshe uyilungise indaba yaso isibindi. Hayi mina mfana isibindi anginaso engingasebenzisi mfana ngabe ngiyakukhohlisa anginaso qhawe lami anginaso mfowethu. Noma ke awunayo imbuzi lapho mphathi nje imbuzi nje ngathi mhlawumbe awunandaba nayo sisheshise manje wena mphathi ngoba wona phela manje. Hayi bo ndoda kanti uyahlanya kanti ngingaba nembuzi engingayisebenzisi mina. Zonke imbuzi zami ziyasebenza ndoda futhi angazimiseli nje ukuthi ngahlinza manje noma ngadayisa manje sencane zangibuzi leziya. Ndoda ngeke ndoda hayi kanti kinazikho imbuzi wena kini. Hayi ngeke ndoda ngeke simbenze sokuhlinza imbuzi zami ndoda for ukhuzwayo. Futhi nokhuzwayo yamanje akabuthengi notshwala nje ngeke ngizobulala imbuzi yami for inja mina engathengi notshwala. Hayi khohlwa mfowethu imbuzi yami isemakhaya futhi manje anginayo imbuzi lahle engayisebenzisi. Ayeke ngixene ngembuzo man ndoda ngiphize ngizolungisa istimela sami ngisebenze nini kanti asikho isibindi esingenzi lutho mhlambe ungangiboleka sona. Endoda ngicela uphume kimi anginasibindi esingenzi lutho mina kanti yini yazi ngizovela ngivale ucingo lolu yabo hayi uyangidakela lona qhawe asibone ukuthi silungisa kanjani lazi lo uyangidakela lo hawo.